Nga po Diyos God is still good God. Amen? Hallelujah. And kailan magkita tayo? Amo tayo, ti mas deeper. Kailan mawat na tayo ti biyag. Separagan ni Brother Jupri, in mono na, physical lang day, but he is still alive. Amen? Si bibiyag iso na sinong ni Apo Diyos. Kita na iso na enjoy in the presence of God. Palakpak lata kini Apo Diyos. Hallelujah. Gusto nga na dyan di pag-asa ti Christian life. Tanong ito'y lubong, awan iti kwato dito'y lubong. Talagang awan tinamnama dito'y lubong. Magulo ti lubong. Madadadaal ti lubong. Habang mapapantay ti last days, kararkado nga maging worse ti lubong. But heaven ket still nga na dyan ti tunay nga mayat nga place nga papanan nagijay believers. Palakpak lata kini Jesus. Kailan makita yun ay itibiyag yo. Sungahan nyo may kabkabil itinamnama yo tito'y lubong. Itilubong dakes under the sway of the wicked one. Basahan tayo mananday 1 John 5:19. Nato yung balang exhortation. Pasa. We know that we are children of God, and that the word of us. You see, na tayo children of God. Anak ni Apo Diyos, ti Diyos ti kadwa tayo. But the people around us, under the control or the sway of the wicked one. Iso nga, awan iti kwa tayo ti lubong. Kailangan tayo nga sumina ti lubong. Sabali tayo. Taga-kingdom of God tayo. Taga-langit tayo. Sabali ti place nga ayan tayo. Amen? Palakpak kina po Diyos. Hallelujah. Mapantayo ti message. Galatians chapter 2. Verse 19 and 20. Prisa ka na kayo, expository type. Galatians chapter 2, verse 19. Basahin tayo. NLT, tusaran tayo may. Okay? So, dito ito yung ibasi, iti message tayo. Katiko na, expository type. Tikasa tayo, so ado ti message, nga maala tayo dito iti duwang verses. Amen? Kaya't agresib kayo, agdangag tayo nga nalaing, tanay Apo Diyos, ti mangi-reveal iti message, iti heart tayo. Hallelujah. Praise God. Kumuno nakitaan tayo, the verse 19. Basahin tayo ijay, King James Translation. For I took the law and the law, that I might live unto God. Okay? So first thing, nga makita tayo dito'y, I am dead to the law. Adaman lang na day, JNLD tatay, so I died to the law. Or I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. The first, kakitaan doon ito'y natay tayo iti linteg. Amo yun nyo makita iti message nga natay kayo iti law hang kayo mabalin nga resurrect. Hanga babalin nga ma-experience
iti tao ti resurrection, nuhan nga natay. Kailangan nga matay ka sa mo ma-experience the resurrection. Ibaga tayo man, kailangan nga matay tapno ag-resurrect. Amen? So now, mapantay yung message na dyan, I am dead to the law or I died to the law. Kasano di kasana nga natay tayo tilinteg. Okay? Kailangan nga makita tayo nga natay tayo tilinteg. Ngamin, no handoy makita rito'y handoy ma-set free. Mapandoy ti Romans. Romans chapter 10, verse 4. Ibasa ito verse 1 to 4. Verse 1, ready, go. Dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer for God is for the people of Israel and Israel. I know that enthusiasm may have for God, but it is misdirected zeal. For they don't understand God's way of leading people right with Himself, refusing to accept God's way. They claim to their own way of ending right with God by trying to keep the law. For Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe in Him are made right with God. So dito ay makita tayo. Ito'y King James translation, verse 4, for Christ is the end of the law. Or Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. Tigat na sa one ay, so very important na jay, natay kay tilindeg. Kasi din may ni Jesus, na jay finulfill na yung nga natay. Dinatay, in end na the jay, law for us. Ta apay ngayon end na, inaccomplish nan amin, tinungpal nan amin, the law of Moses na ito they linteg paglintegan, ket nilipas nan. So ano makitam nga, you are dead to the law, nga dajay, makitam dajay, power di panakatay ni Jesus Christ, ijay cross. Ngayjay cross, idinatay ni Jesus, ada jay insawang na, it is finished. Timay sang it is finished na jay, the law was finished. Amen? Ket nun alpas ti law, tagi requirements, daytoy tiyag na nga freedom. So nga Christ is the end of the law. Anyo nga liplipatan diyan. Dito tited na nga freedom, chapter 8, ti Roma. Verse 1 and verse 2. Okay? So NLT. Because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Okay, King James translation, the verse 2. For the law of the Spirit of God in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Yan. Kailan makita na dyan, the importance, the message, nga dead to the law, daytoy. Kailan makita yo, nga nung natay kayo idalinteng, kakaski ni Jesus, nga natay, tak inaccomplish na amin, nga i-require ti law, iso nga no amin nga mang believe kini Jesus, natay day the requirements of the law. Natay day jay, law of sin and death.
Because Christ is the end of the law. Christ is the end of sin. Hallelujah. Gaputa Christ is the end of the law. Christ is the end of curse. Because it's a law and not the curse of the law. Gaputa Christ is the end of the law. Christ is the end of death. Gaputa Christ is the end of the law. Christ is the end of punishment. Malalayo ba the grace? Dajay ti biliban nyo ka ni Jesus. No kuna yung you are dead to the law, nag-end ti law, ije live you. Because natay kayo. Ije law, jay law natay matken ka. Hallelujah! So meditate these things. You need to fight. Kasano tilaban tayo? Faith. So kailangan nga umuneg, lumawa, tiyamu tayo the gospel of Christ. Christ is the end of the law. So nga Christ is the end of sin in your life. Ni Jesus Christ lang, ti maka i-end ti sin iti life mo. Ni Jesus Christ lang, ti maka i-end iti curse. Lunod ti sakit, lunod iti kinapanglaw, lunod ti defeated life. Ni Jesus, ti nang i-end. Jesus. Amen. Dati kahit nasa one day dead to the law, you are now free from the law of sin and death. Christ is the end of death because Christ is the beginning and ending of life. Hallelujah. Ngayon may kakini Jesus, nag-end the old, nag-start the new. No ipay today ay, dati mang abak, iti demonyo. Hallelujah! Amoy no, minsan no, dagito'y, mararami dito'y lubong, tata, na situation tayo. Tiyawan na muna the Word of God, ti mapuno ka nakwada, fear. Buteng. Kasi no kita ti Facebook, panay Kindle. Kandila. Ano tinatay. So, sino ay hanga mabutang? Katikabot-butang nga ti tao kot patay, ti physical. Ngamhanda mabutang, iti patay, ti spiritual. Katikabot-butang patay, ti spiritual. Tati patay, ti spiritual, ti supapak na impierno. Huray numatay ti physical, ti Christian, agbiag lata kini Apo Diyos. Pero ti kabutbutang ti lubong, physical death. So alan maset free tayo ijay, nga butang. Maset free tayo ijay, nga spiritual death. Because in our receipt of Jesus, we have received His life. He is the beginning of life. Isuna iti biyag. Isuna di sinumbrak ni Jesus, tinag-start ti life mo, His life. He is the beginning of health. He is the beginning of blessing. He is the beginning of faith. The author of faith and perfecter of faith. Hallelujah. So I am dead to the law. Because dinatay ni Jesus Christ,
na inaccomplish namin nga requirements ti law of Moses. Ken binayada na amin ti amin nga penalty ti law of Moses for us. Even the law is a Garden of Eden. It is finished. It's a cross. So we are dead because itinatay ni Jesus that jay tinaccomplish na. Woo! I-fight yung amin di ay. So nagbisita ng patay, the physical or spiritual, ibagamlata ni Jesus. He is the beginning of life and perfecter of life. Hallelujah! I-fight yun di ay. Because sinakabakan ni Satan, jay court, ijay heaven. Ada korte ijay heaven. Ti judge ni Father God. Ti attorney, tayo nga believer ni Jesus. Ti paraidardarom ni Satanas. So, ano na makabasol, ada tagadarom. Ti tagadarom ni Satanas. Akit kita ti pangidarumana kada tayo iti korte. Patamoy din natay ni Jesus. In pour out na the blood na dito cross. Ijay Golgotha. Sanapan ijay throne of grace. Ijay heaven. In pour out na ti blood naman na ijay. So naabak ni Satan ijay korte ijay heaven. Iso nga, aming nga may kini Jesus, agtaktak iti amang judge ti judge, aming nga may kini Jesus, they are forgiven, acquitted, justified, amen, tak, not guilty. So nga karaabak ni Satan, no alam ni Jesus as your attorney, advocate. Christ is the end of the law. Binayaran namin ni Jesus iya. So no, ijay kang ag-trust. Inusar mo that siya in workout ni Jesus. So nga ibagam iti Ama, thank you. In Christ, I am forgiven. In Christ, I am righteous. In Christ, I am holy. In Christ, I have life. In Christ, I am healed. In Christ, I am blessed. Amen. The prosecutor nga ni Satanas, kuna-kuna na ijay. Kasi gawin di kasan ni mangilawan hangal lang nga di ay nangyayong in bagabagak, kuno in bagabagan tinaduma preacher, nga lumaban ka, by the stripes of Jesus, I am healed. Ngamahan mo nga mo, ngay jay korte nga nangabak ni Jesus. By His stripes, binayada na jay penalty of the law. Kailan makita yun ay, ang kayo lang agtutulad, ang kayo lang ay eco-Christian. Because no eco-Christian kayo, agtutulad kayong hanyo mo, ititunay ngayon workout ni Jesus, hanga click. Ijay korte. Tiya click ijay korte, di inalam nga talaga ni Jesus nga abogado tibiyag mo. Shhh! Palakpak kayo ni Jesus. No, apa yung isulok-sulok na gitoy? Ada tayo ito'y time. Nga talaga nga napigad. Perilous time. Is now. Napigad tatan. Kailangan nga ti Christian ma-equip iti faith. Hallelujah!
Okay? So you are dead to the law. Ulit ko na dinatay ni Jesus, pinulfill na ti law. Kat no natay ka nga na ikuyog ka ni Kristo, that jay ti pinafulfill iti biyag mo. Ano ko na di Bible? Na crucify tayo na ikuyog ka ni Kristo. So nga you are dead. You are dead to the law, but alive in Christ. Woo! Amen! Ditak manan, Christ is the end of the law. So Christ is the end of sin in your life. Christ is the end of the devil in your life. Christ is the end of curse. Christ is the end of hell. Christ is the end of the penalty the law. Nag-end kay Jesus, hindi na born again ka. You have now the new beginning, the new life, the new faith, the new spirit, the new Father, the new kingdom, the new health. Hallelujah. Kailan makita rin? Woo! Meditate today night. Subli tayo di Galatia. Hallelujah. Tingig kayo nga nalaing. Takayat ko ay suro na gito because kailangan nga ti Christian. Agbalinda nga fighter. Overcomer. Hallelujah. Okay. So, through the law, I'm dead. That I might live unto God. Verse 19 pala diyan. That's number 2. That I might live to God. No natay kay day old, natay kay day law, saka makapagbiag for God. Wano kini Apo Diyos. No han nga matay day old, han ka makapagbiag tiniyo. So ngay give up mo day old, alam the new life mo in Christ. Or alam the new life mo in Christ, give up the old. Hallelujah! So ti life mo data, na ti biyag mo data. Ha? Life of Christ. Life of God. The life of God, no death. Tagita lang tilaban. Amoy tilaban, faith. Fight the good fight of faith. Kaspanigyan ti kalaban mo, ulcer. Abakam ti faith in Christ. No may manan, iti cancer, the same latang of faith. May maysa nga healing ni Jesus lata. So anyo ko na nga, hindi buristin may nalaklaklaka. Na-overcome ko nga dagos. Wala ta, nangan ka ti pangpatabol. Pero, tikat ko sa wen, no in-apply mo nga in Jesus' name, isumit lang ti apply mo, di anyaman nga umay nga kalaban, tamay may sa tinang conquer ni Jesus Christ sa amin. So nga na kasya, naggaduda iti attack ti enemy karkaw last days. Pero I know ni Jesus Christ lang tinangabak. So na isutin laban ko, the first nga laban, isumat lang ti laban ko till the end. Palakpakan niya na. So agbiag ka na iti Diyos. Natay ka na iti old. Tibiyag mo tatan. Life of God. Verse 20. My old
self has been crucified with Christ. Tikat na sa uwan dyan na tay ijay cross your old life. And the next, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Iso nga, nung natay kay J. Old, dahito itisin mo blood. It is no longer I, the old one, who live, but Christ liveth in this body, in bones, liveth in this soul, liveth in this spirit, ni Jesus en tiada ngagbibiyag because di sinomrak ni Jesus sinomrak as life. Isu nga jay life nan ti alaem nga ibiyag mo even in your physical body. Hallelujah. Hang kayo kumambali si CB dyan. Nga jay spiritual lang dati new life na. Tinagyanan ni Jesus in your spirit, in your soul, in your body. Kitaan nyo kani, ituloy tayo. But Christ lives in me. So I live in this earthly body. Your earthly body. Anyari ko nanay dyan? By, anyati ka sa mga agbyag, dito'y earthly body. By trusting in the Son of God. King James, by faith of the Son of God. Iti usaramon dito'y physical body, chay life ni Jesus ti bilibom, nga life chay bagim. Not only your spirit, not only your soul, even your physical body, till life nan is Jesus Christ. Palakpakin ni Jesus. Hallelujah! Kat na ito'y nga Jesus, nga isuti biyag ti earthly body tayo, isuda ng ayat kada tayo, nang ito ti biyag na kada tayo. Hanangin pa idam sarili na. Hanangin pa idam ti blood na. Hanangin pa idam ti bagina nga na torture. So hanangin pa idam mat chay redemptive value chay naramid na. No hanangin pa idam ti bagina nga nasugsugat, hanangin pa idam chay health ken ka. No hanangin pa idam chay biyag na nga natay, hanangin pa idam chay life. So trust in Him. He is your life. Hallelujah. Amen. Amoy rajay ti meditation ko everyday. Uray no ang adutit sa tao, no minsan mangkit kita na, awan nakapsot ni pastor, delikado. But thank you, iti prayers you. But my meditation is, you are my life. You are life within me, and my bones, and my blood, and my muscles, and my heart. Hallelujah. Ito meditation ko. I-meditate ko man-mano naman. Hingga ng agrema doyay. Iso nga kasi ti kasante lumaban. Hangad dyan no adan marikriknam, haglustoy kan. Apay na ibabawi aya that you are dead to the law. Na ibabawi aya jay cross ni Jesus. Na ibabawi aya dyan natayan ni Jesus. No. But because of pain, iso timang pakpakapuy ken ka. Because of the jay negative nga situation nga makitkitam, iso timang pakpakapuy ken ka. Ngam ko na ti Bible, we walk by faith and not by sight.
So, kailangan ka na kayo ni Jesus lata. Tibiliban tayo. Huray no lagi yung makikita ti mata tayo. Panay amin negative. We need to believe in Jesus. He is life. The beginning of life. The perfecter of life. Confess mo lata riyay. I-meditate mo lata. Ingga nang isunat ag-penetrate. Amen? Praise God. Sa pangyayaan ko, kahit kung alaan na gini basit, nga testimonies, kaya mangyari dito'y earth tata to encourage you to grow. Kailangan desire nyo na gito'y nga message. Na gito'y nga message ti makalaban iti amin nga pana ti enemy. Han nga dajay. Ayam nga mensahe. Life of Christ ti maka-save. For example, data situation tayo. Laglablaban ti na baksin, kinhaan nga na baksin. Nga pananaw ti tao. Kano na baksin ka, kung nanti na duma, harkaro fully vaccinated, you are safe. But tata, madis-discourage dan because hangag pay suriyay, nga in-expect na. Now, kung nan matira duma, da kayo nga hangan na baksin, da kayo ti carrier ti virus. Tinadumamat ka na baksin, mabusbutang da. Uray ka kaduwag. So nga, hindi na duma, ag-text na, tumawag na, pastoran niya ba, stand tayo. Nibagak lang aro namin talo, ti stand ko. Tumawag na palang amok at kayat, nabawiyak diyay. Basta kasi iti stand ko. It's up to you. Numadim da stand ko, it's up to you. But no yan to ti mangyari king ka, you will suffer the consequences. Now, ito na jay, tatan nga panahon. So nga jay Israel, ada ti fourth wave da. So nga hanon nga second dose lang di vaccine, third dose. Baka da pa'y fourth dose na. Information na di kakadwa tayo nga day jay na gitoy. Okay? Tandaan na niyo, kensa lang nga day ta, ti basihan. Nagiti kakadwa tayo, adati kakadwa, kakadwa mo lang ito yung ministry. Nga may isang kabsat, nga nagpabaksin, fully vaccinated, and then, kaslapay, proud isuna, nga fully vaccinated. But, after a few months, kanagito yung nagpapapray. Agpapapray because, tinangyari ti biyagnan. Kinmapsut, ingana nga, tachay, red cells, ti blood na, kat kinan jay white. So now, dagijay nga rod, kat na ito'y, di vaccine, talaga gayam nga ti, kanagito'y ang ti na duma, idindinay na nagitoy. So nga na kayo nga mamay ditoy, pray. Ag-pray kayo lata, nga ni Lord ti mangi-reveal. The purpose tayo jay vaccine to kill people. So nga, asymptomatic, the first dose. So nga kaduan nga pakatayan da second dose. Handaman nga na tayo jay second dose, ag-operate kayam da jay nga asymptomatic, awan ti symptoms na, but one dilatan, ada ti blood clotting nga mangyari. So now, adun ti na vaccine ti the whole world. Dagita ik-expose na biman. Pero tinaduma fake news, kung naman nita. Panay basta lamang expose fake news. Ngam tata, ado ti ma-open.
The purpose na kayang pumatay, not to save the world. Amoy ti devil, no conscience. Hawan ti konsensya na, uray matay amin nga tao. But now, one municipality here in Benguet, na find out na day, nga nagigay na vaccine di second dose, alutin natay, dito'y municipality nga dito'y. So, nag-action di mayor. Makunanan, madin di mayor nga pabaksinan. And then, napanday di barbarangay, napandan in kargay jay, nagpabaksin kayo, lumadiyo, awan timang pilit. Why nakita nan? So, matatauhanan tinaduma. But praise God, before that, in revealan ni Apo Diyos ka na tayo. Now, the proof nga naduma, di kakadwa tayo. May sa nga kabsat, ngayon may, itatang a week, nagapu iti may sa nga probinsya, itabandanan ta, Isabela. Ano ti may sa nga police, nga nakumplito ti vaccination na. After nga nakumplito ti vaccination na, nagka-complicated ti sakit na. So now, tatama ko sa hospital. So, dadyang baga ni Vernon Coleman, nga ti purpose sa ijay, to kill people. Nga, na inayad. Ta kayo nga nabaksi-baksin. You need to pray. You need life. So nga, tinaduma sa balit ikwada, ang kayong gamin nga nagpabaksin. Kita nyo dyan na baksin, matmatay lata. Isulati na contaminate segundo hospital. Isulati na kubid-kubid. Kay sulati diti carrier itata. Now, Israel, halos 80% to 90%. It is second dose. Pero apelatan nag-third wave. So, kahit na sa one, hanga vaccine di solution. Nag-fourth wave pa. Dito Pilipinas, anong tinabaksin? But still. So now, anya ti solusyon? Jesus. Iso lang ti hanga mavirus. So, ngamday bagak tinapalabas, papiksan nyo ti immune system nyo. Mga mangan kayo din na sustansya nga makan. Ag-exercise tayo nga mag-meditate tayo sa life of Christ. Nahalayo? Amen. Awan, ti papanan tayo dito ilubong. Amun ti government ti hamuda nga han nga kaya. Ngam awan, isulat atin enforce ta. Sa in the last days, awanan ti konsensya. Ti tao dito ilubong. Malaksig, ti kanigi born again. Salamat ta na born again kakapsat. But, I encourage you till the end, handa tayo panawan, handa tayo baybayan ni Jesus. Hanang ialaw nga maibus tayo amin. Tawanan tag-preach. No, kasi time ni Noah, kasi time ni Lot, already in Makas tilubong, adalatan na Lot, kay Noah, the same. Amen? So fight the good fight of faith. We have the life of Christ. Ti Diyos, ti makakontrol. Bagatoy man, ti Diyos, ti makakontrol. Amen. So nga, that's my life. That's your life. It is no longer you,
that liveth, but Christ liveth in you. He is your life and health, immune system booster. Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hurabahaya radaka. Shhh. Kaslaragi jay pa nagbiyahi. Kailangan iti certificate of vaccination. Ngam dinapan kami, iti Isabela, hanmanan nga jay kanuti importante. Anti-gene. Ta agpa-anti-gene kami kanon 900 timaysa. So makita yun luko-lukuan na tayo. And then dadya lang 24 hours manandata. Imbis nga 72 hours, naging 24 hours. Talaga tilubong worse. Awan ti konsensya na nga talaga. But I believe, lumsot tayo. Gusto nga na napapanan nyo agbiyahe kayo. Diretso kayo, bagayo. Nung kayo na baksin, bagayo. Anak ka na baksin because I believe in Jesus. Awanan tinamnama tayo dito yung lubong. Hinuray na kayong agbanbantay. You need Jesus now. Amen? No pastor kayo, parwari jay Diyos, so tipakita yun. Bahala ni Lord. Nag-work ka niya na. Awanan di pang namnamaan tayo dito yung lubong. Sungahan yung ikapkabil. Tinamnama yun dito yung lubong. No pa'y kasta, makisabayan tayo. Da kayo nga da negosyo na, haramitin nyo lata. Makisabayan tayo. Kas kadalat, kininowa. Nga oray din makas ti tao, baknang ninowa, tadadaong na. Baknang nilat, tadabalay na. Amen. So, halata nga maabak ti Christian. Ain't gonna ti rapture! So praise God. Trust in Jesus. You are dead to the law, but alive in Christ. Trust in Jesus. Da kayong agtrangkaso, agpanpanatang, ang kayong mabutang, no da kayong agsusup, susaran nyo rin. Hanyo lang palaluan ti Vicks. Madidi. Iti hot water can salt kaya na nga ronawan ti plimas siya. No karga kayo ti Vicks, basit lang. Tapnoan kayo masuffocate. Karo nga nagrigat no adwan nyo ti Vicks na rin. Nga mo galiin nyo ti minum ti vitamin C. Isusurwak lang na kayo kariti natural things. Ni Paul insurwanan ni Timothy managsakit ti tiyan na nga uminom ti basit nga arak. The same kada tayo. And then hanyo elaw. Itibutang kendayay idalit na kayo. Try nga bumangon and exercise. Batan nyo mat nga abusen. Kaputi kinagagatyo. Agres kayo latan no kailangan. Malaksid na the leading ni Lord. Nga rumar kayo. Are you getting something? Dagijay para iti natural. Pero connected to spiritual life. But the best nga ramitan you, Jesus is your
life. Yes. Amen. 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 Meditate the Word of God day and night. Pray in tongues every day. Hallelujah. No kailangan, naging family you, ag-gather kayo. Kan kailangan, Yeah. ag-gather kayo, ag-pray, madakda kayo. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. Dagito ito aramid in the last days. So brothers and sisters, I encourage you to pray in tongues daily, Yes. every day. I encourage you to meditate every day, to pray every day with your families. But now, tiniting nga oras, sino ka man, yaman situation mo tata, mabalin nga, bamut-butang ka, mabalin nga, makon-confuse ka, kaniti mang mangyari tiniti ngagdama panawen. Mabalin nga doon iti isang sangwam itibihan. Iti may salang ngay kastata yung lumaban ni Jesus. Yes. Ni Jesus ti laban. Yes. Jesus. Ni Jesus ti laban tayo. Jesus. Ni Jesus. Jesus. Jesus is our life. Always remember, Yes. ni Jesus iso tinagiyan ken kang life. Yes. So now, tiniting a prayer. Receive it. Prayer of confession. May sangay ka sa timang receive. Iti blessing when a miracle iti life. Susurutan na kita ito'y. Jesus, Jesus. sikati biyag. Sikati biyag. Iti tulang ko. Iti tulang ko. Iti lasag ko. Iti lasag. Iti kararuhak. Iti kararwa. Sika Jesus. Sika Jesus. Agnanayon. Agnanayon. Nga salunat. Nga salunat. Kaniyak. Kanya. Agnanayon. Agnanayon. Nga blessing. Nga bless. Kaniyak. Kanya. Agnanayon. Agnanayon. Nga covering. Nga covering. Protection. Protection. Kaniyak. Kanya. Ken amin. Ken amin. Nga sanikwak. Nga sanikwa. Jesus. Jesus. Adda ka kanya. Ada ka kanya. Adda ken ka. Adaken ka. Handa ka panawan. Handa ka baybayan. Handa ka Sika nga kanayon. Sika nga Ti ulo. Ti ulo. Han nga ipos. Han nga ipos. Nangat ngato ka. Nangat Ngam ngato ka. tilubong. Ngam tilubong. Nangat ngato ka. Nangat Ngam ngato ti ka. jablo. Ngam ti Nangat jablo. ngato ka. Nangat Ngam ngato ti ka. patay. Ngam ti Nangat patay. ngato ka. Nangat Ngam ti ngato ka. sakit. Ngam ti Nangat sakit. ngato ka. Nangat ngato Ngam ka. daytoy nga naparswa. Daytoy Tasikat na marswa. Tasikat isa o ti ama. Tasikat isa Nga o ti- naglasag. Nga naglasag. Para kanya. Para kanya. Ken para ti amin namang bili. Ti amin So namang sikat ibiyag ko. So sikat Ket ibiyag ko. babaan ken ka. Babaan I am ka. saved. I am I am saved. I am healed. I am strong. I have power. I have authority. I have authority. Now and for always. And for I always. believe in you. I receive you. I And my receive you. spirit. And my And my soul. And my soul. And my mind. And my body. And my body. And my body. I receive you. Here on earth. Here. You are my Lord. My King. My King. God. My God. My life. My life. Thank you, Jesus. Thank you, For Jesus. healing me. For healing For me. saving me. For saving I am me. now saved. I am now now saved. healed. I am now believe. I In believe. Jesus' name. Jesus. In your name. In your I name. receive. I receive. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kasi ti may isang ikasala nga mang receive the miracle. Yes. So nga, aramidin nyo lang dyan everyday, agbaling kayo nga strong. Hallelujah! Yes. So that's your life. Jesus is your life.